lesedi ya mogele ke motlong ya motshehadi ka sebele ke phoofolo masira letsatsi sa koba sebata sa kena mosimeng ka hloho ba re hela wena tlou tlhotlhora tsebe o tse boqhala boditse mamedi nna ke tlou ke phohla mere ke ya pele tsenyane di tla dintshetse morago ba re hela tlou tlhotlhora tsebe o tse boqhala boditse mamedi nna ke motlong ye motshehadi ke phohla mere ke ya pele tsenyane tsona di ntshetse morago beke le beke hopola he mamedi ha o kena marangrang a rona o tla bona motlong ene motshehadi ka sebele tshebeletsong ya lesedi hona teng Facebook ya rona live dumela hle mamedi ke teng mone he a ko keno ko bone ntho tse ntle ngwana na ka jeno mamedi mo buitse sitholo o itse stwaba ai shapa ka bohlalo ngwana na ka jeno mamedi ke aperetsa mazolo ho hobe haholo motho mo motho o botsa hey wena o tsebella ka ntho tso mamedi nna ke motho wa bo sitholo ke motho wa bo bohlalo ke motho wa bo stwaba impambata jwalo ke yona ntho ke leng yona he ka jeno ha ke qala naneo la rona o senga ka jeno ko tletse ka pine monate ya Maseru Vocal Waves ba re thope lenyalo kilena emarisamaye hopola mamedi mo re enteng ke hore nya borobedi ka mminono monate wa monyanyako hang fela ka morao ra borobedi o tla kopana le meswalle ya rona ba tlo re fa mananeo a monate a bana kwano tshebeletsong ya lesedi a kontumele mamedi nke Cathoras Choristers ho seng ha ka jeno ba o tla ntho monate ba re mmamohato ha ke khutla mono ke tlo nkela Val Choristers ba re wile o tlo monate wa o mamela tshebeletso ya lesedi e sa le hoseng Panale mamuato kine kili masien papa panna mamuato muhata kwene mamuato utwa kine kili masien papa panale mamuato kinde kilimasien kakapanalin mamuato mamuato muhata kwene muhata kwene kakapanalin mamuato kinde kilimasien kakapanalin mamuato mamuato muhata kwene mamuato ala muhata kwene Allah
FM. Bemba dikgwebo se ka itshenyetsa nako le patlana le mosebetsi ya kgonang tsohle. Empa ke tla le jwetsa hore ke eng e teng. Ke Kia K2700 Workhorse. Ke matula hohle, e matla mme e a tshepahala. Hodimo ha moo, o fumana cashback ya 40,000 rand. Ke molekane wa kgwebo eo sa le o moemedi bophelo ba hao kaofela. Lolla maemo ka Kia K2700 Workhorse. Etela Kia e haufi le wena ho fumana test drive. Good morning. Good morning. Good morning. Ao dumelang hle. Rasibatli Ernest Munaune. Bongi. Rakadi wa matuke. Are chisa mrelu antate son. Yes. Yes, ko shebile ke le ramolisi budens kon ke parent shakes wa mokgotsi ka le bohahle ngwaneso sorry ka le bohaholo mpulelo Navel Mtunzi thank you ke le bohahle bana bese hape o ka ithola SABC Plus le sabcsport.com #we love it here isetswa ke SABC Sport for the love of the game. Bongi lesonoko wa lesedi FM. Ai bai watla monate mamedi Val Choristas bare mamohato kamora monu ka wotlela Val ine le Cathoras Choristas bare mamohato ka ore Val Choristas bare wi le ngwanenwa
nna le wena mamedi re sansaneng re ya pele hopola hore tla re fihla pheletsong ya lenaneo la rona wena o tla ntetsetsa o njwetsa hore na pina e o e ratileng ka jeno ke pina efeng ke tlo o phethela yona kwano tshebeletsong ya lesedi e nngwe le nngwe fele o e ratileng ka jeno mpolelle yona ke tla o bapalla yona ha monate kwano lesedi FM nanong la o le ratang la thabang le a ke re mamedi ke itse wena o tlo thaba le nna jwale ke tlo etsa bonnete ba hore o a thaba o fihlella pheletsong ya lenaneo. Jwale mamedi ka jeno lena hobaneng ke apere seZulu hona le ke batla ho etsetsa ndlamo hey hobi ke tlo etsetsa ndlamo ka jeno mamedi wena o kene mono o tlo shebe marangrang a rona mona mamedi ke a leboha hle Mantai Rampoti a re bona Zbosh o motle jealous down ya mona fase Noma Florina a re hello nake a re bona ke Lesotho mona ke o shebile gele a re a tsamaya ngwana ntate Sonopo Nonkululeko Lia le wena ke a leboha hle a re o motle Zbosh maletsatsi Maria ke a leboha Hlongwane Bongani ke a leboha a re good morning shining star ke leboile haholo Jefferson Maile a re bona Zbosh lesedi ke mollelwa ko jetse a re tshehetso ena e re thabisa o tshebeletso ke nna batla go tshebeletso ena e re thabisa ile kanete ga itse dia motho ke leboile haholo Palesa ke a leboha Montsho jaja ba le bangata man Alright, re ko nkele ntho hape wena mmamedi tshebeletsong ya lesedi Dolce Choristas ba teng o tsenga ka jeno ho tawa teng Kronstadt Maokeng yes ba o tla ntho monate mona ba re kgomo di tswile ha ke khutla fela Kronstadt mona mmamedi ha ke sa khutletse morao ke ya pele ke tshela lekwa ke tshepa dress Cathoras Choristas ba o tla ntho monate ba re setsokotsane ke otlela tsona di le pedi ka tatellano ha o ntso kena o tlo sheba ntlamo ene ke ithutileng yona he mamedi hore na ke otla jwang o ba ngwana mo Africa mamedi ra ntho monate jalo ka e ha o so mpona ke khiba ha o so mpona ha ke etsa ditolobonya gele hai empa bamamedi ba shebellang marangrang mona ba tseba ntho tseno ra ke ntho tsa Zbosh jwale ka jeno ena o tla bo qala ho bona ke etsa ndlamo jwale dula le nna he mamedi Dolce Choristas ba re kgomo di tswile ha ke khutla mono ko nka ka Cathoras Choristas ba re setsokotsane Mematale Manabatu setse olemo mematale omuditsile okay pa sharp mematale ifidile kohela mukhiya ifidile mematale
muqhiya ifihlile tlohela muqhiya ifihlile tlohela muqhiya ifihlile tlohela muqhiya khomoditsile ba tlomola mme matsale ba tlomola bona batho setse o le mo mme matsale Bongi lesonoko wa lesedi FM. ala Kangulu wataba sakotela ni mate iyamo sanyulo wataba sakotela sakotela ni mate iyamo Siona no ke tlo batla ye nngwe ke batla ye nngwe ela siona so e dula ntlo ye mashoma mabedi na le mesoro bompile re fitla oreng ya borobedi ntse ke le ka mona mamedi ho etsa ndlamo empaneng ke utlwa pina tsena di a hana ha ke etsa jwale ke kopa o kene mamedi hona jwale ene kopa ke re ke ikopela fela ke kopa o kene hona jwale he ke tlo etsa ka nthwene tsa mang ka moraka ka mona ndlamo yena ke kopa kena mamedi marang rang ha o shebe le buile hle bona Peter Ndawana are o motles bosh ke le buile Amelia Shale bona a gomela fela di emojis tse dansang hona o bolela hore ke etsa tsuke sia le moyeng tla etsa tsuke gele open chichi ke le buile ha o le gaitse dia moto Solomon Letsholo ke a leboha le wena ke a leboha Ras Chomi ke a leboha ana Mamukhemani Open Chichi, Susan Majwang, Amelia Shale, CD Mashu, Musushi, ke le buile haholo. All right, ha o soka o kena he o ska ba ra ka o jwetsa ke etsa jwalo hona jwale a re tsendla
ya a izibosho wa etsa ntho ha o tlola ntho tse ngata ere mamedi tla ke o fe pina kwano e o hlopha sena se buang bogabane le bogeleke boqhetseke ba di buhudi tsa tshebeletso ya lesedi ke tlo nkela Saint Cecilia ba re lesedi FM ke boza ha ke khutla mono mamedi ke tlabe ke onkela Cathoras Choristers ba re dinaledi kakapa oya maqhubu karatsohletsa SABC ichu lesedi FM ke boza lesedi FM ke kakapa ya maqhubu karatsohletsa SABC lesedi FM ke boza lesedi FM ke kakapa ya maqhubu karatsohletsa SABC o mamele dibuhudi tsa teng kaofela di na le bokgoni o ba mamele ba hasa mananeo karatsohletsa SABC o mamele dibuhudi tsa teng kaofela di na le bokgoni o ba mamele ba hasa mananeo karatsohletsa SABC Tabokofaka tsa dipapadi Tsololwana Matimalodi Katokada Kakubeletsa Sibongile Kata munyanyako Tabokofaka tsa dipapadi Tsololwana Matimalodi Katokada Kakubeletsa Sibongile Kata munyanyako o mamele dibuhudi tsa teng kaofela di na le bokgoni o ba mamele ba hasa mananeo karatsohletsa SABC o mamele dibuhudi tsa teng kaofela di na le bokgoni o ba mamele ba hasa mananeo karatsohletsa SABC Tabokofaka tsa dipapadi Tsololwana Matimalodi Katokada Kakubeletsa Sibongile Kata munyanyako Tabokofaka tsa dipapadi Tsololwana Matimalodi Katokada Kakubeletsa Sibongile Kata munyanyako o mamele dibuhudi tsa teng kaofela di na le bokgoni o ba mamele ba hasa mananeo karatsohletsa SABC o mamele dibuhudi tsa teng okay shapuna o ba mamele ba hasa mananeo karatsohle diteboa ke motho Kakubeletsa Sibongile Kata munyanyako Lesedi FM Dinale
Itawela. Itawela. Otawela. Dinale Itawela. Dinale Itawela. Itawela. Oh, dinale. Terus batang ti. Kgwebo se ka itshenyetsa nako le patlana le mosebetsi ya kgonang tsohle ga bayo empa ke tla le jwetsa gore ke eng e teng ke Kia K2700 Workhorse ke mathula gohle e matla mme e a tshepagala godimo ga moo o fumana cashback ya 40,000 ranta ke molekane wa kgwebo e o sale o mo emetse bophelo ba gago kaofela lolla maemo ka Kia K2700 Workhorse etela Kia e gaufi le wena go fumana test drive go na le dipehelo. Kia, movement that inspires. Silitele paseka reka hona jwale o boloke ha potsa ipumanele Kubek beans 410 grams tse tsheletseng ka 75 rand fela Excella sunflower oil 2 liter tse pedi ka 118 rand fela selefe theko tse fetang theko tsa potsa Bongi lesonoko o lesedi FM. Metsotso mamedi dula hantle ho e leshomele metso e robong pele re fitla ho reng ya borobedi me nna le wena re mmoho re ya ho reng ya borobedi mo nna le wena tla re nga re fitla mamedi re tla be re tlo kwalana ne la rona la thabang le nna karolo ena ya mmino wa monyanyako mme mamedi hle pina tse tharo tse o tatang o di kgetha bakeng sa taolo tse o ki di kgethileng ka jeno pina ya pele ke ene ke sa tswa e bapala dinale di tsawela hai bangene ngwe e ratile o ka ntetsetsa 08 603084 ke tla o bapalla yona engwe hape ya dipina mamedi tseo ke di kgethileng hoseng ha ka jeno ke ena e reng khomo di tswile yo bona yo ke yona engwe ya dipina tse tatang di kena he mamedi mane dipineng tse tharo tseo re tlo di kgethang hoseng ha ka jeno empaneng ya mamedi ya o qetela hobaneng ke santse ke o fetse tharo kaofela o kgethe o tse tharo ke ena pina ke tlo bapallang yona hoseng ha ka jeno ke tlo fa pina e tla ka Saint Cecilia bare halemmone ke tlo nkela pina ya bobedi e tlang ka sehlopha sena sa he bana ingeza zanjalo o e tlang ka Lesotho chorus e re mathaitai jale dipineng tsena tse pedi tsena tse ko bapallang tsona hona jwale engwe ya tsona mamedi tlo ba pina e kenang pineng tsane tse tharo tse wena o tla tlang o di kgetha o seng ha ka tjena
mepina yeno he mamedi e tlaba ena ya Masesilia a St Luke ha ba re ha le mmone empa hona jwale tjenana utlo au paballo agata kalima la mathe mogadi ya sonoko ina tlhoka wetso moyeng a paballo ina tlhoka wetso moyeng Thabang Lin ho Lesedi FM. Mamela o tla ke tsaya monate je ke ne lo ntshebile ka mohau jwang nna ke tsebe na ke ntseng nana ke motle ke motle o feta ona nketsa jwalo Mamedi ke ne la ke motle o feta mehleng ke ne lo ska nketsa jwalo All right, ke ne ko nketse pine monate eneng e tla ka Lesotho chorus bane ba re mathaitai jwale Mamedi ke kopa hore ke kofe pina tse tharo tse kenang
mane mo re kgethang teng ha ke khutla mabenkeleng ke tla nka mohala wa hao o ka nthomella voice note hape ho 083 284 008 ke itse ho wena mamedi ha re etse naneo lena la rona nna le wena le be monate hobaneng ha ona motho a ka le etsang le be monate ha nna le wena re ke ra le etsa le be monate papa wa let's motsalane moletsane papa wa let's moletsane a antuwa ma 2000 jealous down ile haholo mosia Simon a jaiva fela mamedi a gai bonus bosh hobe ke a leboha le wena mphonyane ka mono ka Beria Lesotho ke a o bona molaetsa wa hawa gai jealous downs bosh paballo Ramatla a re ngwana na tseka le mathe wa Hasonopo etsa jwang ne kutlwe bohloko hampe tsatsi le leng ska bua ka letseka la mathe Boza ke tlo qoqela ke leboile paballo a re ka jeno apere se haeso ke a lebohanana Mamedi re ya mabenkeleng ha ke khutla mabenkeleng etsa jwalo voice note e monate o bine pine o e batlang ha benganeng o batla khomo di tswile o ko ibine ka lentswana la ho le monate la dikhwaireng ka soprano ya ne ha o e monate ha ebe o le motho wa alto jalo ka nna tlo le yona o re khomo di tswile bo alto nyana o tsebe ka pa o 10 nthotuwe ka pa ma ntse la teng le teng ya ona taba ha o qetile he mamedi nthumelle yona kapa he mamedi engwe ya dipina tse tla kenang ka jeno ke haliamona sibongile ke engwe ya dipina tseo ke atla ke ya mabenkeleng ha ho ditheko tse tshwanang le theko tsa Shoprite ho bolelang hore o tla fumana theko tse tlase nthong tsohle tseo di hlokang boloka disolong tsena tse jwalo ka di-toilet paper tse robong tsa Shoprite tsa right brand ka 69.99 fela le 4 litre ya right brand sunflower seed oil ka theko e tlase ya 99.99 disolo di fumaneha mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freestata ho fihlela ka di-17 tsa March 2024 Ditheko tsa Shoprite, ditheko tse o ka di tshepang ka mehla. Ho ja ka tsela e fosahetseng le tsitsipano di ka baka mathata a bophelo a kang high blood pressure, diabetes le arthritis. Le rumo le entswe ka ditlama tsa setso ka moringa sefate sa bophelo e le setswaki sa motheo. Le rumo le sebetsa ho hlwekisa madi, ho matlafatsa masole a mmele le ho fokotsa tsitsipano ka nthwana tse ngata tse ntlafatsang bophelo bo botle. Ha e sa le tshepwa ke Women on That ka 2006 le fumane dikhemising 9 ka bophara. Feel the healing power. Sipuleng lesedi FM Nana akong kabilang tablet please baby Mami di kalentswelane la hao le monate la dikhwaireng la haibaneng o le letlaila o tla tlailela moreneng jalo ka nna dipina di tharo khomo di tswile number 2 dinale di tsawela sharp number 3 haliamona sibongile le wena mona ha o shebeletse live a ko ngole mono nke ke bona rena ebe pina e ratileng o seng ha ka jeno ke feng wena motho wa live le wena ko fa monyetla wa hore o tlongole mono ka pele ka potlako rena pina e o e ratileng o senga ka jeno ke efeng ke tla ke o bapalle yona ka lerato leo wena wa mohaleng 086000 384 I'm sure wa khona fona because dikolo ya kena ne Okay.
king hotspot yak ke bule hotspot yaka mpeneng ke go nshebele tsona mo nana 08603084 lesedi FM dumelang hello khomoditswe batlo molata yes girl ke a utlwa legato laka ke leboile Captain Park ngwanana Gauteng a se mo he lesedi FM dumela yes girl ha monate gato laka eh hale a mmona hale motsebe se bohodisa hale a mmona ke a leboa legato la ka utlwa kinaledi aijo kinaledi kinna ke lebile legato la ka utlwa a se mo he lesedi hello mama ni Bongi o shapo ho jwa mami Bongi ke buisa ka ke tsaka kinaledi ke lebile legato la ka utlwa lesedi FM khotso le kae ha monate hale a mmona hale motsebe se bohodisa monya ke lebile a o le legato la ka lesedi FM dumela hale a mmona hale motsebe kinale botlaila o tla loka wena gaitsedi ya ka ke a leboa ke lebile utlwa ke a leboga gaitsedi ya ka a se mo he mamedi re ke utlwe ka mona gore na ba reng ba mamedi ba tshebeletso ena ya lesedi ho seng ha ka jeno re ke tse jena na ke utlwe ka pele re ke kwa le mona okay it's a wela aicho atina it's a wela it's a wela yes thank you utwa yona ka fema ntse pili wan ko thank you Lindy reka speed
Mamedi ai nako ya ka e seng shapile ma ke no kgetho e le ngata ke it's not like it's my name hey ai ke nyele tsa lebisi la mutwa ke neilwe utwa hale amona hale motsebe sebutisa munyanya sa lesedi hale amona hale motsebe sebutisa munyanya se bongile hale amona hale motsebe sebutisa munyanya se bongile hale amona hale motsebe sebutisa munyanya sa lesedi hale amona So I had to compromise and yeah. Hodimahlong hora ke ya borobedi tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa mamello le thoba o re balla ditaba Kgaso ena ya ditaba ho lesedi FM. Thank you. 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 Kibana baka he bana mmamedi. These are my kids. Kelebo hatleng bagatua. Thank you so much for the support. Ke le rata. Bampone maoto. Ke ne ile a re le mpone maoto. E jikise tlhaise tshena tsa. Ke ne ile a re le mpone maoto nna sinna ne ke batla lo patela. Turn around. I must say that I do acknowledge the progress that has been made since October last year by the city of Tshwane, which has been reported. Oh, ke ne le ke se tlhokotsebe hle.